Uspešno sletanje kineske svemirske sonde na mesec, uzimanje uzoraka tla i povratak na zemlju zastrašilo je Zapad, koji smatra da je to dokaz jednog od ciljeva Pekinga da uspostavi globalni poredak u svemiru, pre svega da osujeti Sjedinjene Američke Države. Vrhunac uspešne misije Chang'e 5, ambicioznog svemirskog programa, trebala bi da bude međunarodna lunarna stanica, a za deceniju ili dve i ljudska kolonija na Marsu. Kada Kina uspe u nečemu ovako, to može posebno u desničarskim krugovima u Americi da bude shvaćeno kao vrsta šamara američke moći. O ovome se tako i govori u Sjedinjenim Državama, što sad Amerika treba da uradi da bi vratila primat na sceni. To svakako može da doprinese povećanju ovih programa. Srbija je potpisala nekoliko sporazuma o saradnji sa Rusijom, ali i sa Kinom. Dogovorena je razmena kadrova i edukacija. To je ideja saradnje, a verujem i da će ona pratiti našu odličnu saradnju sa Kinezima na zemlji. Zašto bi situacija u svemiru bila drugačija? To je odlična prilika za naše kadrove i generalno za jačanje pozicije Srbije, ne samo na međunarodnoj, već i na svemirskoj sceni. Cilj kineske svemirske sonde, koja prvi put u istoriji sletela na tamnu stranu meseca, je da ispita da li je površina zemljanog satelita podobna za gajenje biljaka i tako pomogne u budućoj kolonizaciji. Do 2025. godine Kina planira da postavi eksperimentalnu solarnu električnu centralu u stratosferu, a do 2030. godine trebalo bi da bude izgrađena i ogromna orbitalna elektrana, čiji će fotonaponski paneli moći da proizvedu 6 puta više energije nego što je to moguće na Zemlji.